Dak bakadau syai bagajing lenti ke Kongres Haki Weipat ki benta kari India ke keta ya ke parti Hamigalaya ubak pensengan NCM unong elam ke parti bat ubala syakram no hak election MDC syaki HADC na maukar pentorum krak ling ba ke result ke bela penbena hak arpesau terek rempang arajar pesan. Ula ong bagajing mi ki MLA bat gajing pet seng ki MDC ke wanra jingdo jingsyanya ya ke parti. Kumban syukrau baka Kongres kamsyam la yo wat tang shi seat ru hakanik election MDC syaki HADC bat yo tang lai seat ha JHADC. Ubak pensengan uloong ban nalor ke jingmi ke Kongres na ke jingya tray lang bat ke National People's Party NPP syua ke election ladap pensyai bara me tray lang syua hendrai ki pat ba kim ai ke jing kerjaan penban ki don la karu komperkan. Kongres kumbakalong benta kamta maka gila jimi ko Meghalaya adin bangladem no eka MP nang ka jingmi no jong gitu gilai ngot ki MLA na ka parti nang mana kani ngi jiram jing po Delhi te kata kadon higa jing no man sim jingsko ta jing gi pai pa no persen kata ka digawai ke baru kendiat ka party organization bakalong agi di kendiat snem kamlang ko baklan kata aga juga por ga di snow tu gi pai ba hamdam ga emotion ju ki babun imat ko magalong manta hi kham hai be chaka BPP ma khamdam gi tu gi babun balang gi bomda kham pensiun nya di kani ga wi ga daw pa penong kongres bakan poi hadu kani ga kadan menta kalau nggak jisi siang bah adin bah ilarem na duka agak meleng ngiram pun ngiram sa MP jimi biasa langut ki MLA ndai langut tapi sinar basdang imi syokar armut mi sa sangut mi sa langut long arpo plus MDC mana ni bar ko la milut plus ka jingram haman lagi election dia ngasu ba kadika jisuki klik jong no ilam ban berkat dagway rum berkat namangi di National Party ginom phai ngi tang hangni lagi phai mangi hoi hagway galiang lagi don ka strong leadership haga state level kan yana bi tenre ubabun balang nomor bangini National Party kin phai lang satiru dilada gibabun ki state hapo kari India ngi la rem no bat gumjuru nalor ba kambiang ka company ya ka party hangni jingmi no jongki MLA MDC kan ka kata ba ya ka parti kami hau sim me ka jisukit khilang tambatang koi kani kar kom jit election jit yagi nomi khwan kumbang ka pau menta hoy ki pormenshwa ki briu ki jis candidate base election kabumur ki pej yau candidates kumbalang menta kala change ka situation pa Meghalaya kamta mari kasi jongi haga bagi pai ba ki jet on party base election tapi pai ba ki kandidat pra ki menadi ya kata-kata di bala kampau ki badan connection ber pai ba tenre ya tenre ni ka hang ni ka shy bagi pai ba ki kampai ka party bania upriu na kalang jongi hadin bagi mi no na isi ngilakan shy man lagi platform campaign yung bala kumno ngino metri bat ka NPP tenre gumba kalong menta ngai gumba kata kajing mi bagi jim mi kamda don jingta than namara ta don jingta habang ina pensyai openly segi pai ba during election campaign bagi no metri lang bat ka NPP tikiti ben ai ka bandit ingi kongres tendre I kumba itu kini tangki political propaganda tendre ka bakut himat ka babu ki babon balang ki don be ka perkat bandit ya ka BPP phira pai ba ki pai ba man ta ki hanom no ki karu kom perkat du ki ka pher gumba ka pausha hoit na kaleng jong ka isi ba na kaleng jong ka deputy CM ngila patang ka bana ban nos nyang ang lai du kren beropor na ka por kadon ka por baga sarkar ka penmi bun ki hukum ki ba ta yang ngim ban se ban yada ya ka disgusel don teng di ka sarkar teng wat ki high court do teng ki ai ya ka decision ka balong very wrong decision order tingin ban singi haban lecha Supreme Court dia bangil sebelum ngio ka protection ka sya tini kita ngapai kim matas kim don jing
kamdon kadun ba jimentoy ngamut nak benda kini ki babun balang ki ba kiba kersana election tendai nak benda kari kasi kalau jimentoy sibun kajing percaya di ban lagi ki ba la kalau ngapo supreme court la kalau baki laws rules ki bagaimana rahne i pada election committee bagat ka amendment ne section kan one kali isi wada bias questions go tak committee ki isi wala ta to kan budin mo komite ki ban amendment yang badai ke duty juga setiap komite ban budin compare lag dagi dona ka nunggu lem nomor ba amendment ya ka 6 dir kalong very crucial nomor batang si line la dagi bakla ka amendment kan ta yangi baling ong kumta ladang pek bah lese ngin mentoy ka jinga di baka development hendri ini du ji mentoy jinga di baka protection di komita ki kan ni ka isi pertama kenapan long be very careful Habatin pek bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.